Terutama ulun menyapa nang lawan pian tadi ulun lihat dasar bang abe bagusan terutama lego rupa toko sing habangan gua jadi cilai guru ada bang mamadah sidin bang nyidit tapi kagak gencang itu ada PG-nya tapi banyak sawan kawan jadi Bang Ulun di sini mau ucapakan tadi ujar guru juga nang mamadahakan yang ujar ada anak bujang beisian Kang bujang gitu begini teh nyaring karena ini serius betakun kade begini kan bisa kan juga deh bisa kan jadi ulun cilai betakun lawan pian bila topang handak aminan to beisian bila handak pian beisi minan topang guru nang kaya di kanan ulun kang guru salajur mempromosikan tang polo pang kita leh sama bujangan Pang ulun ini pang mau ucapkan assalamualaikum ulun ni mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban jadi ni madihin ulun cilai membawakan sebelumnya minta maaf ada persiapan lantaran kasini kami hanya sesaruan jadi bangku di rumah kada pemikiran makanya kesini langsung aja sapuntan assalamualaikum berjumpa lawan acil kalimpuhan awan pian cilai ulun ni betakon atam polo betamuan ingatkah pamula pian tadi anyar datang ulun sambut lawan sanyom pian toma ucapakan tadi ujar pian bujur kahandak bebinian jadi cilai ulun manako nebe bujuran dahulu adalah dahulu anak-anak bujangan pandainya ada nyaman cilai bepandiran akan ulun malam ini lawan ulun betamuan papa ulun kade deni kuitan cuman ada aja bang dol enang manggentiakan saumpama pian dasar bujur ada anak-anak hendak belekian nyaman to salajur cilai kita beengger jujur tapi mun kade paksa nih matiin kita beelih paman bidan lamun talalu lawas juga hanyar bulik jadi ini pang ulun sakadar mamadahi terutama pang khususnya lawan Pak Haji Duni jadi Pak Haji yai sebelum tadi madihin ulun di sini terjadi guru nadi ige sudah ada membisiki ujar bila madihin kita song mamulai nyaman jua ujar bulik sidin lawas jar di sini jadi Pak Guru
Mulai ulun pulang mama dehi pian datang tu lambat isahanya tu di sini. Sedangkan kami tulak mulai kamarian sanja tu pasti. Lalu sampai di sini kami bermaghrib bang tadi banyak benar tu pasti. Lalu kenapa pang pasti tak boleh kedua kali. Anda kayak mandiin cilai lawas nih terjadi cuman parut ulun kanyang sudah banyak diisi. Jadi sedikit aja kada terlalu banyak asa kader mengabulkan permintaan tuh di sini. Jadi sebelum kami kaina hendak bulikan nang apa dihadangi nyaman benar hendak kata tawa. Jadi ini bang kita tampolo bertemuan pastinya tidak lupa ulun sedikit mengisahkan. Acil di belakang nang sidin karo dong habang. Jadi Pak Haji mulai ulun tadi datang au sidin kulih kada empihan. Jadi ulun betakon malam ini lawan pian sidin tu sudah beleki atau masih hujan. Betul lagi. Artinya sidin jujur naik dan ngeleki. Jadi ngini guru lawan ulun mamat dehi. Oh jatuh sampian dasar lempang belum beleki. Saumpama cilai pian sudah hendak mencari laki. Kaina guru anang siap mangawin. Amunya bang ulun marah langsung ke diri. Lalu pindah kaina kada cukup mangawin. Tapi lawan pian ulun doakan malam ini mudahan jodoh pian ala kasman datangi. Apabila hendak parah lawan guru salah jur ngini. Jadi tang belanjut kayak ngapa guru madihin sadang kau berhenti. Jadi ujar belum tahu yun. Jadi tahu ulun ya ada kapian hendak menyahutakan. Kaina pang ulun guru way melanjutakan. Sebelum madihin ulun jauh nih berjalan banyak meminta maaf pastinya lawan pian. Karena pang ulun kada tahu tuh siapa nang pastinya lawan pian. Cuman alhamdulillah malam ini tuh pang kita kawah aja bertemuan. Mudahan berkat kita malam ini tak kumpulan lawan babuhan guru di surga pulang tak kumpulan. Jadi nikmatin ulun pang melanjutakan. Jadi Pak Haji ulun sudah tupang lawas gering 4 harian. Ini pang tasisa ujar haber nih hujungan. Hidung tersumbat cilai salismaan. Cuman lain cilai kaya enang kakanak bejuluren. Ngaran tunang tuha awah aja cilai menjaga mahiyot persiapan. Jadi ini pang kami minta doa bertaan. Insya Allah malam besok mengisi acara undangan, yaitu di Jero jam 2 tulakan Cina itu jam 2 kaina jam 2 malam. Lalu tidak lupa aja kurit terus.
Ada konser. Ya kadang samping aja. Jadi bang kita tamu betamuan, cila kita BG ya tamu betamuan. Jadi nih tak lupa kita nih berdoa lawan to almarhum nang hanyar meninggalkan kita. Jadi tidak lupa malam ini pang berdoa mudahan almarhumah itu pang di sana. Mudahan pang sidin dilapangakan kuburnya. Mudahan jua sidin lapas ke sana raka. Mudahan sidin di tempat di dalam surga. Padahal gue kada usah jin beewanan. Amun beewanan madihin pulang kalawasan. Jadi ini Bang Ulun berlanjut membawa akan jam 10 sudah lewat 15 menitan. Acul kayak belum beken. Lain dua. Jadi Bang Ulun cilai membawa akan terutama ulun menyapa nang lawan pian tadi ulun lihat dasar bang abe bagusan terutama lego rupa toko sing habangan lu aja dicilai guru ada bang mamadah sidin pangitin tapi kagak gencang itu ada BG nya tapi manye kesawan kawan. Jadi Bang Ulun di sini mau ucapakan tadi ujar guru juga nang mama dahakan yang ujar ada anak bujang beisian. Kang Bujang itu begini teh. Nyaring karena ini serius betakun kada begitu. Karena bisa kan berdua deh bisa. Jadi ulun cilai betakun lawan pian bila topang handak aminan to beisian bila handak pian beisi minan topang guru nang kaya di kanan. Ulun kang guru salajur mempromosikan tangkolo pang kita leh sama bujangan. Cuman bujangan kita guru ada para bidaan pian menuntut ilmu ulun dan baca kita. Kada kawan cilai ulun pang mana rostakan nang pastinya kami lanjut haja mamadahi abujurlah ujar ulun anak bujang ada beisi jadi pang ada 20 umurnya ya 21 kan. Masih kuliah Amun masih kuliah kawah aja dihadangi asal pian hakon lawan ulun manjanjiin amunnya bang pian lawan ulun kaderigi padahal bila kuliah kawah ailih guru beleki asal umanya aja lawan anaknya mahakone tapi anaknya aja nang pajang ulun kawine amunnya umanya ngalih tuh lawan nang laki. Jadi bang cilai maka dia nyambi ini jadi tariknya padahal bang kami kasini cilai saruan kadada di dalam topik kaina bemadinan. Jadi ini pang ulun tampulo malam ini kita guru bertamuan. Jadi amin dulu.
Amin udah nalas kawin. Amin. Bodoh kan dengan Jadinya ulun pulang membawa akan. Jadi nih aku hajanang ada di depan. Tapi kada usah teh panas atau kopi cilai dikaluarakan. Amun nyapian julung madihin timbul tengah malam. Jadi Pak Haji 60 malam ini kita pulang berdepatan. Jadi lawan Pak Haji kita pulang mendoakan. Pastinya ini Pak Haji biasa keluargaan. Mudahan Pak Haji panjang umur sehat badan. Mudahan Pak Haji selalu dalam lindungan kamana pian bagana. Mudahan tuh selalu diberi keberkahan. Mudahan Bang Pian pastinya diselamatkan. Mudahan juga pian rajaki dilancarkan. Kalau sidin kaina duit banyak bagi siang. Kalau ada taniat dalam hati dalam pikiran. Kaina guru wai pian duit jujuran ditambah niatan. Jadi kapian aja ulun kang maarahakan. Andakan ulun cilai ulun jua sopan. Jadi ulun kang tadi ada mama dahakan masalah leh tadi guru jar ulun duit jujuran. Jadi lawan pian pasti ya juga pemahaman. Jadi ulun berlanjut di sini membawa akan. Lalu tidak lupa kita nih berdoa malam ini berataan 60 nih terdapat di sini bertemuan. Anda kai guru wai madihin sampai tengah malam. Cuman cilai kami jauh kai nahu loba pandiran. Ulun bermadihin biar kada menghargai. Kalau pina anak biar kada jadi ulun kawin. Jadi ulun bersatu cilai panghandak berhenti. Lain amin ulun. Jadi ulun berlanjut di sini membawa akan. Cilai kita berdoa malam ini berataan. Jadi cilai berdoa kaina holo angkat tangan. Karena bang doa belum lagi diucapkan. Lalu tidak lupa ulun memulai akan. Binak lo guru lah. Anu ada jeda-jeda gitu deh. Jangannya ada terbang, ada Jepang apa. Adanya tertawa bingung deh. Jadi cilai dan lanjut ulun nih membawa akan. Jangan cilai tahu jangan kalian kayak nakarindangan. Jadi ini berlanjut ulun tuh membawa akan. Cilai kita berdoa sebelum kita bulikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkatnya salawat kita sabar taan panjang umur juga sehat. Mudahan pang sehat tentunya walafiat. Mudahan rezeki kita acilai tambah meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan juga kita kaina dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa malam ini tampulu terdapat. Mudahan berkat kita ketujuh membaca salawat.
mudahan nih pastinya kita nih selamat dari dunia ini sampai kaina ke akhirat. Jadi pangulon sadang maahirakan karena nih parut ulun kaya rasa cucuk-cucukan. Pinanya pang ipik cilai ini kakenyangan. Jadi berlanjut aja ulun di mana rasakan paksa ai ulun ampih kada kawa malarang pian. Lantaran pang ulun jua seorang kalapan. Jadi lawan guru malam ini kita doakan Tambolo siden pujar habar nih bujangan sama. Jadi lawan guru kita nih pastinya bertaan mendoakan dua digabung lawan ulun berduaan. Artinya berdua-duanya supaya ada pian aja. Jadi silanya pian kawin. Bilanya ada lagi sih arahan kalau nah ya. Jadi kita berdoa lawan guru nang di sini mudahan jodoh nang jauh lakas tupang di parake. Amin. Mudahan tahun ini paling lakas buka haji. Amin. Mudahan guru kaina lakas bebini. Amin. Bebini bilanya ulun belum guruai kaina ditawari. Karena pang ulun yakin aja malam ini padahal bini yang banyak cuman tuh pangtian masih kadehan dak lagi. Ada tuh kawan ulun ada kai sudah babine nang tuh tai lala guruai ada di dehe. Cuman tuh umanya ada di sini karena tuh pangsinya anak buhan Arab Saudi. Sadang bersatu gurulah sadang berhenti lalu acil minta jadi cilai ulun hendak menyatukan pastinya lawan pian guru saberataan. Jadi ini mudahan wani dibantu haji deh. yang kalian Kawin akan kena jangan ada aja. Mama punya. jadi pangolon di sini mau ucapakan Silakan mengaji dulu membantuin dan biar lakas begini. Behanu tangalih berdua memadahakan. Jadi tunang mana diambil dalam pikiran. Jadi guru dahulu nang awak saling bagusan. Jadi jebik pian guru bujur kata belen. Ulun nih ada betumbuh cuman pangkas itu kamare. Guru ini kajerangan ada kapang obatnya pian beisian. Dahulu bejenggut cuman muha kade pas cilai kaya wawarikan. Tapi muha ulun guru lain maksud pian. Aina salah maksud timbul ulun katulan. Jadi cilai ulun di sini pang mamadahi nenek tadi nini tadi nini tadi guru pulang membisiki ujar pang Om Agus hendak bebini 2 kali. Masih langsung angin cilai liwar tanya ringi. Bila sampian kada tahu lawan Om Agus tuyat nang parot kaget nari. Kawah aja pian cilai bibi nanduwean. Amun lawan ulun pinanduwe kalau malam ini kaina bilenya bulik pian nomor ulun minta lawan Pak Haji dunia. Bilanya pang pian supan mana kone malam ini hakun hai Pak Haji dunia.
dune nomor ulun manjulunge. Jadi anak pian kawah aja dahulu dipadehi. Mama sudah dapat anak kai calon laki. Jadi bang guru wey tuh ya bang umanya kada kawa bepandir lagi lantaran bang ulun sudah siap nah mangawin. Wayo jadi ulun cilai bilainya belum bepandir adab diutamai. Wah kada tapi bepandir juga kulir mahirani. Amun ulun bepandir rumah tuh nanggenal ulun anggap rumah sendiri. Jadi minta maaf lawan Pak Haji karena rumah pian ulun anggap tukang tadi. Setengah jam Pak kuatin terjadi. Jadi sadang bersatu cilai sadang berhenti gurulah meminta maaf lawan pian beretaan atau juga wah mah beri jodoh ulun mah jadi ini belanjut ulun membawa akan cilai minta maaf bila ada kesalahan baik nang tak salah ucap masalah anak pian bujangan tapi ulun kang cilai lawan pian tuh pastinya ada begegeyaan. Langsung tak koreng paham kahulo maksud ulun. Jadi cilai ulun lanjut nih mau ucapakan abang atau paman atau juga Pak Haji kawan-kawan juga acil minta rela beretaan. Ulun hanya bergaya di sini menghibur pian kada niat tulus cilai menyakiti perasaan cuman masalah bebini pikirakan haholo pian. Jadi cilai ulun padahal tadi kulir becacari nang bujangan cuman guru nang dihige jua pang mama dahakan ujar anak pian jar guru selingkuh aku cicak guru. Jadi bang guru benyung ini aja belum habis diminum. Oh kira gitu kan ulun tadi. Jadi cilai ulun sadang bersatu berhenti lawan mintoha. Jadi lawan pian cilai ulun mau ucape ulun minta rela bagaya hajat tadi cuman bila hendak betakun saumpama masih canggung lawan perkataan ini minta nomor ulun lawan tu Pak Haji dunia kaina cilai siang kawah hajat tu di HP maksud mah HP asa kader mah mesti Allah nak jelang ada jadi cilai ulun ada berian di duit. Jadi sadang bersatu ulun nih sadang berhenti. Jadi mah minta maaf nah tak boleh lagi. Guru nang dihiga harat benar nambisike bila ulun handak ampih sidin pulang manyuruh. Lima mandep lagi dulu. Jadi jar pang siapa tadi? Jar Om Agus iki. Lain guru jadi jar Om Agus ulun pulang mamadeh. Ujar 5 menit lagi madihin terjadi setengah 11
Buat mana kalau gerak? Iya. Wah, iya. Sadang sabda sudah lewat tu jam ini. Jadi betalim pohan kada panat kah mangamila. Ulun lawan pian arasa kasihan juga. Jadi lawan abang atau wasidin Pak Haji ulun kada tahu juga. Pian indah disambet kenapa kada sakira. Muha pina lain pina gugup nih tentunya. Jadi minta maaf lawan tiang minta rila. Guru pang sadang besato berhenti nah kita juga. Jadi lawan apa tadi gue dah? Lawan anjir di kubur ada orang ngaji kan? Di luar kubur kalau di atas kubur kan. Di luar orang ngaji apa tadi? Jadi lawan nang di lawan nang betunggu aja betunggu cila dia mayong jadi di negara ya karangan dinamai bila betunggu kubuk betunggu lah sih. Mudahan nang betunggu malam ini kita doakan mudahan inya panjang umur sehat badan mudahan selalu diberi keberkahan mudahan pang jua kawatarus amalkan pastinya tuh pang cinta amam baca Al-Quran mudahan pang kita juga di sini berataan berkatnya Al-Quran hajat kita berataan dikabulkan terutama nang bujanganlah kasbabini jadi nih Bang Ulun sadang besatok nih sudah 45 ulun kada ingat lagi nang pastinya pang tu cilai ulun hendak mengakhiri lawan guru atau juga lawan paman ulun meminta maaf bila ada kesalahan ulun demadihin hanya begegeyaan. Jadi tidak ada taniat dalam perasaan enang pastinya ulun kadede itu taniat enang hati kade nyaman ngapa di tangan ulun pian pang menyimpunakan jadi ulun besatop malam ini pang bertahan mudahan ini kita pastinya sabarataan selalu panjang umur berataan sehat badan sehingga akaina kawa pulang betamuan iya gitu ya jadi pang pantono ulun membeweh akan ampar pisang kami kadang masak sapi pastinya dimakan ini jadi mungkin pang kita malam ini hanya terdapat mudah dogaina apa betamuan lagi jadi kita ampe holoti kasih jadi pang guru lah ulun hendak mengakhiri wassalamualaikum ulun cilai mengakhiri Salam barilah Allah hasidi